mun chom choma sopi ulenaw te hozo se na bon chavin ka ngai lut naw chibai tuni June date 20 2025 pathin thilgon dungjujin achi sa date 12 ni kho in inaw nu ichanu isopinu nunga lamnun thi ama ta asachunga ta asathina analhung ta hile tuni ni kho in Reverend Paumin Len amalam kai na in thokit na resurrection lopi ta thokit na nga dingin hal mola koi do nakin lopi ta naki chai ta he tu ni hitabang vui nakin lopi ta aki chai tan hichikin achun igam sungula inam sungova lam kai le ta ta hong zawin ga min pha thi ho chu Kangpopi district nga dinga DC pa Sir Chowdhury hong zawin ating le SP pa hong zawin ating le CEO SDO SDC ho jong tam ta hong zawin ating le CRPF lama ko na officer le ta ta hong zawin police department na ko na jong lam kai le ta ta hong zawin ating le India sunglang pe akonin Roman Catholic Father Anand hong zawin ating le holanga iti ting le Reverend Pastor Association Convention Denomination lamkai le ta ta hong zawin Evangelist hong zawin CSO hong zawin INP lamkai hong zawin ating le house adun lai tam ta hong zawin kinlo pi ta chu damsel chan goledaya ko na su boina umlo huipi gopi a ko na su boina umlo khosung gamsung thuna bautama ko na su boina umlovin pathian lungset na zalin kinlopi ta chu anaki chai tan he in sung mi te a ko ni holim na za chom jong aking aizin ama sa pen ta in nunga lamnun thim apin na anu a konin ama holim na chom chaga ngai ma saw hete ra tìm nếu không thạoถ้าโดดดีงานน้องแบบnếu kỵ kỵ dị bênน้องnó bón cho chung người cái bảo thiếu cần xin đi lâu thầy lâu thầy buồn đi khổ sạn là tê hồ nếu lung xiết là tê hồ vì con ngoại này con phụ khi xung gì ngài ông con phụ khi bốn phi hình anh ấy mà lên đồng cái thấy thầy hệ bón cho chung người na bon cha chung wa hin ba ke pa in ale zan pa the ni ma chung che wa khat the bo in chun ka po pi se yang lo win di ma pu ra ka i khat pit wa yang chun di ma pu ra di chun na ga le na yang chun di ma pu hin ko hi ma hi in kong sana pa ti hin bi zo se hin lam pi a e ne i khat bi ka po pi su nga yong ko ban ni hin ấy nó ốp bị kiện mình những cái họ hiện ấy lùng xịt nó cái họ hiện cái cầm mũ ai đã mà sao trong cái phim này phải tiền hiện ngày ông có những hang nhỉ mình ra lên như ngày ông ý mà trả cái lỗ vào nó quay à mà nó mà cái này bèn là những tiền lắm này vẫn có tin cả thà sĩ cái tin này ngoài cái tin này anh bảo anh cái tin này là mà anh lũng sĩ mà anh thì trời sáng cả trời sáng luôn sẽ ai thì hiện bồi mình hiện tên luôn hiện đâu sáng luôn sĩ là cùng điện thì hiện mà lại mà cái tin mà lại mà cái trời sáng nhất là mà bằng trái thì diện còn luôn gì này cái bằng trái thì cái sung pin tiếng Anh cái lom lâu thì chơi sang thì để hỏi cái gì là chỉ anh còn nó mua nhưng cái ta lộc thì mi pi đó xem lại cái pi à ấy là chuyện pi à cái chuyện cái sự lùng lên cái sự lùng lên là cũng rồi chứ sẽ gì nó cái chuyện cái thằng cái chung nó nếu tàu bị nó ra bị lệ nếu tiền khô nó ra và chạy thì nào cô này cũng đừng lệ là lệ thụ dung là để họ cái này thì cái gì gì nó bón cho chúng vào lòng thì bảo thiếu cái gì ấy đi ngao chú chị thì nung á thì đã bằng tăng méo thật là bằng cái này lại cái nó mà thì ông lại lo và này ông lo lắm có thấu dấu gì để nên nhỏ to lên lên hơi lắm
anh như tụi gắng xuống ngày hôm nay đi im cái bà thu cái gì luôn mà đen này hình nếu nu đi sẽ hiện ra cho bằng ngại này hơn thì anh như tụi gắng không gì lên mà ông tan thêm mà đen như xuống ngày hôm nay cái bà thu cái gì mà đen như ông cái thế nên mà bán là phát thị bộ gì ngon hơn tiền tầm lại là hạn tiền họ tới gì ngon hơn lắm xây dựng cái gì lại xây dựng cái tấm mà này bằng không điền đó lại cái bao thế xây tay lồi ở đang vì cái xây dựng hầm tề hiện thì dễ thì cái cái thì là món cho chung hòa lắm mà đi phận nào Gujarat là mà thì hẳn là Delhi thì hẳn là người Gujarat này ông chú ini unta semua kau tak boleh ya boy pi yang orang nama orang cuma yang cun bagi pain dari awal hi henlang kau yang mun na itu tu pi ho alung set no chan ho zo se chung an bon cha chung wa bagi pain pati ni na bon cha chung wa pati na bo so kai ta hen pain amen anu ho lip chu ingai so ke tawin hit na bang chanu chang khat pathian thilgon dung zui kiti jong le anu in hit bang thu aza a pathian koma lai na ta le lung na ta akiphin chung chang chu aman jong asei ta le koi macha dingin anom poi e ho to dingin jong anom poi mi to ding jong anom pu de a hin la an aloi pa azipa umlo nunga achate ho zo se thim zil na lang hi jong le I pilam zo se a hin kho kha chanu chang khat amon pi a in sunga aloi agol banga akivo pi akipa ni kho a alung gim ni kho a jong thakang ti umlova gampa ma a na a jong fona ki ho rana taw na hi jong le ipilam zo se jong le loi le gol phata banga akivo pi achanu mel hoi ta nunga lamnun thimin ada lai anu a ding hin anat nahi asang di sanin laina da omin ilung hem pi so ke so nei a hin la hit tabanga nampum pi in I hom tho wang I ngai lu do wa I sul da lo wa a metepat na mona ko na iki het kha pi lo mizo mi te ai lo le na ko ho hi jong la koi kol le wa hi jong le Christian hon adel lu do wa aboy pi wa sun le zana ato pi wa hospital munazong aki het kha pi masalla ho jong hi lo long adel lu do wa hiti ai I pum pi wa I bob jeng pau anun avetna ahung ki to lu wa hiti azbane chaung ki to lu wa Kohima hita ata Dimapur hita ata ating tapho hingbung aba na chango bung kangpo pi hiti ai nampung pi in ilung hem pi uwa itho pi uwa ilainat pi amu achu anu jong nasata pathin thua jong lunglet na aneja kitil khowa tho zo na ne hit bang nampung pi igi thowa ilung hem hu naw he akidangin pathin I thangwa ne ating le a upa holim jong hi lung set aum le jeng ne a upa jong hi akama hi na len ta ne a hi la hi chun anaw nu chung a holim chulung set aumin bible chang jong munni munthum asim do in a upa jong pathin heta anu hin acha te pathin thu anda sata a hin ho khai enawu lamnun them kum livel hi a chu apa an umlo hatan hi ji a chu a u te ho to anaw to amai nasta anu a hin ho khai a upan bible chang asim do chu pamiti le english achun the date of his sins precious in the sight of the Lord is the day of his saints. Anaw nu hom tho a anaw nu a I na anaw nu angai le wanga chu ama adinga tho zo hi lo wanga chu pathina dinga pathinin ama lunggel khalam pe a anu lunggel khalam pe a akiko masat hai tai ti a pathin thu a akilamon pa chu alo pi le jenge ating le agang chapa delhi a kona dellu na heti aso munjo si ahin boy pi agang hita ata agang pa chapa hi song a in sung mi te ho so si au limovin lamon omin lungmon omin hi azi chui pamiti le anawu hi pathin ging ta
ane va pana sei ngai a u khat na sei na chun lungzong luhang wa lo hi lamnun thimi alung han teng zong le vet no ma heti cho mi alung han teng le vet ngam lo mi kitamai ama wang lungzong luhang wa lo alung han zong le ki cha ta sa nga vet ngam lo ta sa nga chu vet nom che ti kidang ta hin heti chun ain sung mi te ho zo seo lai na alo le lung hem na tho wang vin nampum pi in ibop khomuwa ikilung hem to over lo pi ta inanga over in kilhon pi pau hi alo pi nin sung mi ti ading in zak na sa ta in lung mo na cho mi hi hiti chun ba kai minister nu jong ho limin aman jong hiti azum boy na cha chom program cha chom anei wangin ti chun phat ahin su ong in ahung ho limin ateng le thado in pi general headquarter pu chong pulang a ho limin tom pun jong asep movin tba thado baptist association president pa reverend dr vc lo jong ho limin aman ase na achu hit tabang lo pi ta in a welcome hi alo pi le azeng ama wang le sit mi hem den in a welcome in a vai hun sang wa lo pi joding chu wana vantil janelin an a vai hun an a welcome ding hi lo pi cho che ding hi tin apong do in kidang le jeng in hi chun cso lam kai ho lam kai ho ain sung mi te ho aba aloi agol ho jong olam blena lekha ana sim khompi school na kai khompi aloi agol ho jong a ho limovin vozang na do min agitho zo pun hi mizo sen asei phat mizo sen mi pha a hi ti a phun do amnun the mizo se nampum pi adinga nampi chanu tabang hetan ye chun hom tho om le jing hi tuni holim hozo se cho lungmon omin achai na in reven paumin lenin job hin kho akunin til kho na sata in sung mi te anejin hi job hin kho cho chapa sagi aneya chanu thu mane sangong sang atin bong za chom gan cha tam ta ni ama wang bathinin satan chu phal na api ji a khep na atu a zo min ni khat na ane ago achate zo se khat ve be a be so a hin la zob chun hitawang gim gen the na sata ato nungin zong ata asan na anung chon pon pathin chu hovin kita ta in adinga ti chu reven pu in sungmiti an ho anatil kho nai ne ating la ho bung la ai ya isa zingo chul ti ni lo isa it is well with my soul apata kadingin America gama Spafford kitipa in azapa zong na pneumonia na thita chanu li aneza azinu to hin he tui khang len chunga kung in ne ya akitol na wai tui khang len lai lunga to se na gim nei ta na to ova achanu li ho zong anathita azinu se so cha hi cha cha man adel luna achate tui khang len lai lunga athi naw muna chu pathin ki ho lim pina changa it is well with my soul hitabang insunga gimgen the ta kidang ta alo le nasata atonu nga jong pathina akibul phu naw thusima chun insung mi te atilo khovin hi inustade nunga labnun thim a biography chulung se am le jengin olam blena ping in class 10 in jong lekha them ta hi dung jujin first division ahongin 12 azong first division ahong kinin BA ahin simin political science ahin lain MA azong azokin MA azozo zowachu Air India te hin walk-in interview na bol nawa hicha cho anat chi aile mi sang niwal chi kite na ga zaw la chom mi zakhat le som thumam se senal hen do wa amazo hung zawai ahung zaw zo zawa chu Air India te in international flight na dinga amai deal hen na pi kit over mun chom Hyderabad langa training anabola hiti acho anewa pa na iti ting le kanui ka ki thopi theidam ka u ka naute alo le ka insunga hin ne la cha phat chan ken jong kanu ka ki thopi theidam ti a neu cha hi apana alungial pa chu pathin het pin lol hing ta in hiti chun ahong kal to pe in la pathin thil gondung zuzin a u le anu te hon a sei bangin pathin thil gon a phazo hoi zo he tai ti bangin pathin le sit chunga sanga van gama dinga ako masat hi ta ji achu
tuni ni kho azu vuina kin do pi ta na ki bol atan he tun la tiang zong le Kangpo PTB Center Church amo holam kain a hlamon na len khom ting le til kho na in sung mi te na taw na program na lai de ni az tuni a ibon chawa izau nom diu ka ta sanin mun chom choma tuni zong pung khana pa na curfew elo le strike pan hatan hi az program no chu ke no changa ung ki bol in ahung zau thelo ho in iti program GMT pa chu het na diwa requesting bol om ja chu highlight chom cha ka hin se hin tin kitil kho omin ni khat ting le nang le ke yam ta sa thin i chunga chu de nunga lam nun thiam chung keu se a thina chu de he boy ni khat ting le nang le ke jong i thi de he dam laya hi phat de cha hin kho mana dam laya hi inu ipa isopi isangam i heng i kom to kilung se to ta hin kho man hi athu pi in hi koi ma cha thina ko na hing do ki ding koi ma ampoi van gama ilu diu cho hinai a him la le se hin khoi once khat ve se hin diu ja cho ching thei ta pathian de bang ta nu le pa ki pa na u le nau ki pa na ho bung de dung zuya pathian de dung zuya kilung se to ta hin khoi man diu hi ti pa cho isei do no man ane ve zo se pathian na bo chawen pathian na bo ta hin ka ki pa